Arigitani riu ni moritio metikire gucokereria mihango ya wira na gutangikira arwaru thibitari-ini cia muingi amu thirikari nirikitie kuhingia maingi ma mendekithia maria makoretwo magitetia. Akiaria hindi ya mambura ma gukungwira muthi wa aruti a wira, President William Ruto augite ihinda-ini riri thirikari ndiri na uhoti wa gukinyaniria marihi maria arigitani makoretwo makienda kuona bururi ukoretwo ukigerera ihinda iritu ria kimbeca. Tumeweka kwenye meza yale serikali iko tayari kufanya. Kati ya mambo nafikiri 19 serikali imekubali mambo 17. Imebaki 2 kwa sababu haiwezekani kwa mambo ya fedha, na wauliza madaktari wetu warudi kazini. Mambo tutarekebisha, uchumi tutazalisha, na kila mtu atapata haki yake tukisonga mbele. Hamwe noguo atongoria matiganite moritie arigitani gwitikira guthaitira a Kenya aria makoretwo makigirika kumana na wagi wa motungata kuona namba nene yao matikoretwo no hoti wa gwikinyia thibitari-ini cia andu kiumbe. When all stakeholders come to the table with a willingness to listen, to learn and to compromise when necessary, it paves the way for sustainable solutions that benefits everyone involved, and we get to win-win solutions. Ukisema tutafuta njia gani mwafaka, which route, because you managed us on 6th of March, wakati ulitangaza serikali haina pesa, you rendered court impotent, you rendered FK impotent. Ona kuri uguo gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja augite gicunji kia 80 hari 100 kia arigitani kaunti-ini ino ni makoretwo makiheana motungata ma urigiti, gukwa kiuria arigitani aria matari maracokereria gwitikira gucoka wira. Turudi kwa meza tumalize mazungumzo yetu ili turudi kutibu watu wetu, sana sana sasa ambapo tuko na jangwa hili la mafuriko na la mvua. We need all our doctors. Na shukuru madaktari wa Nairobi walirudi wengi wao. Arigitani gukinyiria riu makoretwo maigite miro ihinda-ini ria thiku 49 guku naguo mugomo wa clinical officers ukiingira thiku ya 31. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.